ibihugu byacu bize biraronka mabi avuye mu Rwanda nabo nibagera ibibazo byabo badutwerake kwinjira mu by'iwacu. Ico kibazo rero cagiye kuza 1996. Uyu ni president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Hano yari ari kuganira n'abaturage b'u Burundi ariko ubwo bari bameze nk'abari mu bintu byo gusenga mu itorero. Ndagira ngo ukomeze wumve hano neza gato witonze. Avuga ati tuzajya duhora buri gihe duhura n'ibibazo ngo biturutse mu Rwanda. Wumve. Ngiye kuraba haji Kongo. Nsanga imbere ya 1996 nta kibazo cy'abahutu n'abatutsi cyarike. Mbega mvuga abahutu bavuga abatutsi nta kibazo cyari kihari. Abakongomani ivyo by'abatutsi bavyumviyo. Kivuye he? Murumva mu Burundi twakwegewe mu 59 bivuye ku vyabaye mu Rwanda. Abakongomani nabo nyene vyabaye inyuma 1996 bakwegewe nande ibibaye mu Rwanda. Jewe ndafata indege ndagenda Kinshasa kubwira abakongomani yuko abanyamurenge atari abatutsi n'abakongomani bafise ubwoko bwabo bavuga ururimi rwabo. Reka kubesha mubabeshera. Barabaye politize. Bagiye kubishiramwe politike abanyamurenge baramye ari abakongomani nta kibazo cyari kihari imbere ya 1996. Narumvise avuga ngo urumva ngo ingabo ngo z'u Rwanda zirakomeye. Niyo mamutsi nanje ngabo mfise bashe. Iyo abari batsinga mu mfise. Bazimenye gute batayaga n'Imana ngo ibereke. Uburundi burarinzwe. Uburundi burarinzwe. Genda kubwira isi yakanuye ubu ntikibwira ku mabwire. Ubisi na isi gaje kwirabira. Uyu ni president w'u Burundi mu kiganiro yarimo mbere y'itorero ari kuganiriza abanyamadini cyangwa se abari bari gusenga. Nibwo yaje kuvanga mu bintu byose akomeza agaruka kuri iki kiganiro. Nanone hari hashize iminsi bigenda bivugwa hirya no hino kugira ngo mwagiye mubyumva avuga ngo abayobozi b'u Burundi ngo n'abayobozi b'u Rwanda bafite ukuntu bari guhura cyangwa se bafite ukuntu bari kuganira kugira ngo barebe ko umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi wakongera ukaba mwiza by'umwihariko n'imipaka igafungurwa. Mu mazimitsi muri kugenda mubyumva icyo kintu cyo kuvuga ngo u Rwanda n'u Burundi hari ukuntu bari mu biganiro, hari ukuntu ibintu bisa nk'ibigiye kugenda neza, umubano ukongera ukaba muzima ndetse by'umwihariko n'imipaka ikongera igafungurwa. Ni ibintu tumaze iminsi tugenda twumva mu gikari za nkuru nyine akenshi bakunze kuvuga ngo ni iz'abamotari, ariko ni ibintu bimaze iminsi bivugwa cyane kandi buriya hari igihe nta bintu nta nduri ivugira ubusa. Ari nayo mpamvu hari kubera iyo nkuru zari zimaze iminsi zivuga ngo u Rwanda n'u Burundi bifite ukuntu bigiye kugenda kubura umubano, imipaka ifungurwe n'iki, hari abayise babihuza n'iri jambo president yavuze. Ndaje twumva ijambo rya Evariste Ndayishimiye, n'ubundi ni byinshi yavuze turaza gufatamo bike tubyumve, ariko reka duhere kuri iri jambo. Kubera ibyo bavuga ngo u Rwanda n'u Burundi bafite ukuntu umubano uri gusubukurwa, hari abayise babihuza n'iri jambo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ejo bundi ku cyumweru. Wumve. U Rwanda n'u Burundi na Kongo barabanje bashyira hamwe ibyo bihugu byombi bindi. Hano yavugaga president yavugaga Ububirigi ndetse ngo nabyo birwanye u Rwanda. Hano president avuga ati Ububirigi bwashyize hamwe Kongo n'u Burundi kugira ngo birwanye u Rwanda. Niba hari ushaka kwereka ibitangaza byakozwe n'abantu hano ku isi, mwereka umwambaro wambaye wakozwe n'abantu bo muri Bangladesh, uyu munsi ukaba wambaye uri hano mu Rwanda. Ikanya mu nyanja z'isi haba hari ibihumbi by'ubwato bwikoreye toni zirenga miliyari 10 z'ibicuruzwa biva hariho hose ku isi bijye hirya no hino ku isi. Uku niko Global Shippers igeze ibicuruzwa ko bayigirira icyizere bakayituma mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhindi, Turukiye, Ubuyapani, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bafasha abantu kandi kugura ibicuruzwa bitandukanye kuri internet ku mbuga nka Amazon, Alibaba, eBay n'izindi. Iyo batumye ushobora kubaha avance ya 50% andi ukazayishyura nyuma. Niba wateganyaga kujya mu mahanga kurangura, ibyiza nuko wareka kwivuna ugahamagara Global Shippers kuri 07 84
65 17 40 ukabatuma cyangwa se ugasura urubuga rwabo rwa interinete #, globalshippers.rwanda.com. Iby'uko isi yabaye umudugudu uzabyerekwa na Global Shippers. ariko ibyo biragenda bigira uruhande bisobanuka. Sinshaka kubitindaho, turagenda dushaka kubana neza na bamwe muri abo babiri mvuze. ngira ngo iri ni ijambo perezida w'u Rwanda yavuze hari ku cyumweru amaze kuvuga ibyo bintu ngo hari ukuntu Ububirigi bwabigiyemo kugira ngo Kongo n'u Burundi bitera u Rwanda cyangwa se bibangamira u Rwanda. Noneho perezida akomeje rino jambo agera hagati akavuga ngo gusa ibintu biri kugenda bijya ku ruhande cyangwa se bigenda bikemuka, ati kuko muri ibyo bihugu ko ari bibiri mvuze hari kimwe turi kugenda tugerageza kubana neza. Abantu benshi bahise bihuza na bya bindi nari nkubwiye ko abantu bari maze iminsi bavuga ngo u Rwanda n'u Burundi bari mu biganiro kugira ngo umubano wongere ube mwiza cyangwa se n'imipaka ifungurwe. Wumve, sinshaka kubitindaho, turagenda dushaka kubana neza na bamwe muri abo babiri mvuze. aho ngaho abantu bose bahise bavuga ati ubwo ni u Burundi buri kugerageza cyangwa se bari kugerageza kugira ngo bwongere bubane neza n'u Rwanda. Ariko ni ku munsi washize cyangwa se mu ijoro ryahise nibwo Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi yaje kumvikana nanone ari kuvuga rino jambo. Reka twongere twumve bimwe muri bimwe yavuze muri iri jambo. Perezida w'u Burundi ubwo yari ari kuganira yakomeje avuga ngo abasirikare bacu b'u Burundi ngo bageze muri Kongo ngo bagiye gutabara no kurinda umutekano w'abanyekongo muri rusange, ngo dusanga ngo hari ikibazo cy'amoko, ngo twumva bari kuvuga ibintu by'amoko ngo Abatutsi, Abahutu, ngo ubwoko twumva ni ikibazo gikomeye muri Kongo. Ngo nibwo none atangiye kubigimuza inkora iperereza. Ni hano yakomereje. Mu Burundi imbere ya 59 ntangurane twari dufise abazungu bari baragerageje kuducamwe imice gushikaho bagira n'itegeko mu 1925 rikumira Abahutu barariciraho biranka kubera hari hakiriho umwami w'Abarundi yarakiriho niwe yihungiye ubumwe abo Barundi n'abazungu bagira iki ntivyakunda haraza gwa gasore atubumwe butegeza kugumaho biranka mugabo inyuma ya 59 niho barajyaguye gute aho hakujya mu Rwanda baradukanya Abahutu. Hano perezida yagaragazaga ko ngo abazungu bagerageje kuzana ibintu by'amoko ngo bacemo Abarundi bice ngo biranga birananirana neza. Ariko nyuma ya 59 wumve Abatutsi baricana mu 59 Abatutsi bahungira i Burundi. Ubwo nyine ikibazo cy'Abahutu n'Abatutsi kiba kiravyutse ngaha muri iki gihugu cyacu. Abanyarwanda baraje bavuye hariya baje kwadukiza Abarundi rusa turandukirwa n'ikibazo cy'Abahutu n'Abatutsi kare twari umwe. Mu 59 niho cinjira mu Burundi. Je ndasoma ibitabo n'amandaba amatemo nyanje yose. Ibitabo byanditswe n'Abahutu n'ibitabo byanditswe n'Abatutsi byose ndabisoma. Je ndagira ubushakashatsi gose. Ndabisoma kabisa byose narabisomye byanditswe n'Abahutu n'ibyanditswe n'Abatutsi. Urabona neza yuko amacakubiri yagiye kuja mu ngiro ivyo by'Abahutu n'Abatutsi inyuma ya 59. Mugabo abazungu bari baragerageje biranka ngaha mu Burundi. Mugabo mu Rwanda ho byarakunze. Kubera iki sinzi ibijanye n'akarangamutima k'intwaro z'u Rwanda. Hano none igarukaga ko abazungu bazanye ibintu by'ivangura cyangwa se by'amacakubiri byo gucamo amacakubiri ngo mu Rwanda birakunda, ariko mu Burundi byari byaranze. Ngo mu Burundi igihe byemeye cyonyine n'igihe Abanyarwanda bari bahungiye i Burundi ngo bakabijyanayo. Akarangamutima k'intwaro z'u Burundi conze nuko umwami kuva kera narindi mu Burundi yari se Barundi, yari se Bahutu, yari se Batutsi. Amacakubiri iby'Abahutu n'Abatutsi biratanguye mu gihugu cyacu. Ngiye kuraba hagikongo nsanga imbere ya 1996 nta kibazo cy'Abahutu n'Abatutsi cyari mbega mvuga Abahutu bavuga Abatutsi nta kibazo cyari kihari. Abakongomani ivyo by'Abatutsi bavyumviyo. Jewe ndafata indege ndagenda Kinshasa kubwira abakongomani yuko Abanyamurenge atari Abatutsi n'Abakongomani bafise ubwoko bwabo bavuga ururimi rwabo. Reka kubesha mubabeshera barabaye politize.
bagiye kubishiramwo politike abanyamurenge baramye ari abakongomani nta kibazo cari kihari imbere ya 1996 abakongomani bati ndabasigurira ko je ndi umusomyi nabwire iki kibazo reka kukizana mwirirwa murahangana nta batutsi bari Kongo abatutsi bari Burundi ni bumwe Rwanda abanyamurenge ni kujya ko babembe n'abakongomani nchanda babwira nti mbere hari ubundi bwoko bwitwa Barundi mwari mubizi ko hari ubwoko kwa Gikongo bwitwa Barundi bariho bitwa Barundi none bobo niko mutariko murabirukako kandi nararondeye ujya mwami wa Barundi ga nawe ndamubaza mbega wewe kutwara Barundi ni gute harimo abahutu n'abatutsi ateka zenza Barundi n'abahutu n'abatutsi bari ateka none ndabwira nti none ko mutavuga ngo ko bavuga ikirundi ngo n'abarundi ni batahi wabo ko abanyamurenge bavuga ikinyarwanda mucavuga ngo batahe n'abarundi rero ngenda babwire muti taha abakongomani gushikaho bumva ikibazo kari kweri cyari cyatekanye murumva mu Burundi twakwegewe mu 1959 bivuye ku vyabaye mu Rwanda abakongomani nabo nyene vyabaye inyuma 1996 bakwegewe nande ibibaye mu Rwanda none u Rwanda rabaye mabi yose ibihugu byacu bize biraronka mabi avuye mu Rwanda nabo nibagera ibibazo byabo baje twebake kwinjira mu vy'iwacu twe mu Burundi nta muhutu n'umututsi twe turabarundi niba biwa batwarira ku bwoko ivyo birabasha kuva ko cenegeranya abahutu negeranya abahutu n'abatutsi bose dutewe ndababwira nta abahutu n'abatutsi mwese ingo tuje ku rugamba twatewe niba batwarira ku bwoko ivyo ntibindabajewe n'igihugu cyabo mugabe wacu nibareke kubiza nibareke kubijana ikongo abanyamurenge n'abakongomani bareke kubesha byaje byose mu 1996 bivuye he kubibaye mu Rwanda natwe iwacu byaje mu 1959 bivuye he kubibaye mu Rwanda none bakubwira dukwegera iminsi yose abakongomani rero muri ngaha nimwigirira ubumwe bwanyu bagabo abarundi muri ngaha higirira ubumwe bwanyu ntimwishinge abandi twigirira ubumwe bwacu nabajije abakongomani kandi ubwoko maze kubaza bose jewe ugenda maze kuganiriza abakongomani nabajya abami babo turamaze kuganira n'abarongoye abanyamurenge turamaze kuganira bose abo muri aka karere ko mu buseruko bwa Kongo bose bambwira bati twe turiyumva cyane mu Burundi ni wacu igihugu ugasanga uburongozi bw'igihugu nibwo butegura ubwicanyi mu gihugu bugategura ubwicanyi ariko tugakira ariko mubonye ajya amaforce commune yahishijwe ku 72 akaba ariko aboneka ubu ntivyari gutuma duca tujyana ni kibazo cyoroje gutorera umuti hagati y'abakongomani mugabo hakazi nyosha bivuye inyuma y'igihugu ndabwije kuri nta muti bazofatwa ikongo igihe cyose azarimo umunyamahanga ashaka kuba ari we ashaka kurongora politiki y'igihugu cya Kongo ndabwije kuri nta mahoro muzopfa murose ubu Burundi twagiye gukira gute twakijijwe nuko abarundi tubonye ko turabarundi turiyicarira hamwe turirongorera igihugu cyacu turagira ibwirizwa shingiro ryacu turagira igisoda cyacu igipolisi cyacu ata munyamahanga agiyemo nimubona ko tunezerewe n'abanyekongo ndababwije ukuri nimwiyicarire hamwe nk'abakongomani mukuremwo ibirenge by'abanyamahanga umuti uratowe kuko n'ikibazo je nikurikiraniye nzi neza nikimenyamenya ico gihe ingabo zacu zigiye je nabonye batangura nabonye umunsi mwari kwakora ibikorwa rusange ndumva nezerewe byose ndavuga nti Imana yakijije Burundi izokiza na Kongo ndabwije ukuri dukomeze gusenga gusa kandi dusengere cyane abanyekongo tubasengere cyane kuko bagwaye tuba tugwaye tubasengere cyane nabo baje mu mahoro ameze nk'ayi Burundi ibi birebazo baravuga ngo abahutu n'abatutsi kwaci cewe cende umwami w'abarundi nage uzosubira kuvuga abajabo benshi cende umwami w'abarundi kandi umukuru ntagira nkunzi ubucumuye ngo ubucurubaza ko bavukanye ararangamira
jewe ndaba barundi ivyo vyo ku bashaka nibangereke kwa ayo mabuye nibisanzwe Yesu we ntiyagirijwe Yesu yari Imana kabisa nta gicumuro nakimwe yigeze akora mugabo baramushize imbere y'inaye baramwagiriza bararonde ndetse urebye neza icyo yavugaga cyangwa se umwumvishije perezida w'u Burundi yavugaga u Rwanda aho yanakomezaga avuga ati u Rwanda njya numva rurota ngo gutera u Burundi wumve reka tubyumve hano nibihe byiza ega ibi barota ngo botera u Burundi ibi nibisanzwe cyo ndavyumva ibisanzwe narumva isavuga ngo urumva ngo ingabo ngo z'u Rwanda zirakomeye niyo mamutsi naje ingabo mfise basha iyo abari batsiga mu mfise bazimenye gute batayaga n'Imana ngo ibereke muribuka umwe ari kumwe na Elize umuhanuzi Elize bamwaseretse hanyuma Gehazi ingana yuguru y'amaso atsabona kumbe bafise inteko zirutana zaziri uvuga rero mu Burundi ngo ntibugire inteko arihenze cyane Uburundi burafise inteko iziboneka n'izitaboneka Uburundi burarinzwe ndabibabwiye Uburundi burarinzwe turafise inteko eshe bababona ivyo mbona sha Imana ishobora kuvuga ngo mavubi genda mubarye mwiyicariye gaha amavubi akabarya Imana ishobora kuvuga iti wewe numiriyicarira hagusa ibuka kwa Gideyoni cyo ndabwira senga cyane mu abanyamahoro kuko ivyo bintu by'ubwoba iyo ugize ubwoba burya uriyahura abantu b'abanyabwoba bava mu byihebe kubera baba baramaze kwihebura none cihebe ntibivuye mu kwiheburanya era kuba icihebe wa wihebuye abantu ntibihebure Uburundi burarinzwe ntagire wihebura ubwo ngubwo ngira ngo nawe urabyumvishe n'ijambo ryavuzwe na perezida w'u Burundi nta bintu byinshi ndibwongereho yavugaga ikirimi mwese mwumva twese twagiye tubyumva ni mu gihe nanone twumvaga ko ngo hari umwuka mwiza n'ibyavugwaga hirya no hino ko umwuka ugiye kuba mwiza imipaka ishobora kubona ifunguwe n'ibindi nyine umubano ugakomeza kuba mwiza gusa nanone ukimara kumvira ijambo nawe wampa igitekerezo muri komenti ngiye ntacyo mfite cyo kubabwira muri kano kanya worampa igitekerezo cyawe muri komenti wibuke gukora subscribe kuri ya YouTube channel yanyu ndaje dukomeze n'ibindi biganiro